Ndizera ko mumeze neza cyane mwese bakunzi ba IBM TV. Ni ikiganiro umuhanda w'uyu munsi. Uyu munsi turagikorera umuhanda wa hano ni ku Muhima, umuhanda uca ku bitaro utambika ugera Nyabugogo. Ni umuhanda wa KN 13 Street. Uyu munsi niho tugiye gukorera ikiganiro cyacu. Twagiye umujyi wa Kigali uramuzi? Nawenzi. Muzi? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Shabona muzi. Abanyamaguru bambukira abashushanyijemo imirongo minini y'umweru. Iriya mirongo urayizi? Oya, nayenzi. Ngiye mvuye mu cyaro ejo. Ese ubu uri kwambuka umuhanda wa kaburimbo, hari ahantu abanyamaguru bambukira bari imirongo minini y'umweru. Iriya mirongo yitwa ngo iki? Nayenzi kabisa. Hanyuma se uhuye na Perezida wa Repubulika akakubwira ngo musabe ikintu kimwe, wamusabira? Murandunguye. Kize mbitekerejeho. Uhuye na Perezida wa Repubulika akakubwira ngo nsaba ikintu kimwe ushaka, wamusaba iki? Ikintu yamfasha wenda nko kuba nacikishije amashuri akaba yansubiza nko mu ishuri. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi? Ntago muzi. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yitwa nde? Reka nawe nawe. Imihanda y'abanyamaguru urabona muri kaburimbo, imihanda y'umweru ibishushanyijeho abanyamaguru bambukira, urayizi? Ndayizi. Ngo iki? Ntago nyibuka. Imirongo y'umweru abanyamaguru bambukiraho muri kaburimbo yitwa ngo iki? Anja nyibona ni nawe nkunda kwambukiramo ariko ntabwo nzi uko yitwa. Uhuye na Perezida wa Repubulika akakubwira ngo umusabe ikintu kimwe kitagira icya kabiri, wamusaba iki? Akaminga cyangwa kanera inkunga runaka. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi? Se uhuye na Perezida wa Repubulika ni ikihe kintu kimwe wamusaba? Nta na kimwe. Ndumva biri kugora kabisa. Urakoze nabi. Urabona mu muhanda aho abanyamaguru bambukira hari imirongo y'umweru ibihashushanyije minini, yitwa ngo iki? Zebra crossing. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ntabwo ndamumenya. Ko mbibukiye vuba. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Perezida. Oya. Mu muhanda wa kaburimbo aho abanyamaguru bambukira haba hashushanyije imirongo minini y'umweru. Iriya mirongo urayizi? Ya mirongo ndayizi. Ya mirongo itandukanye ibinyabiziga n'abantu. Se mu muhanda aho abanyamaguru bambukira muri kaburimbo haba hashushanyije imirongo y'umweru, urayizi? Yitwa ngo iki? Ntago mbikurikira. Se ubu uhuye na Perezida wa Repubulika akakubwira ngo nsaba ikintu kimwe ushaka, musaba iki? Ikintu namusaba gifatika cyerekane nk'inkunga nanjye nkakora. Uhuye na Perezida wa Repubulika akakubwira ngo mbaze ikibazo kimwe wumva ushaka gifitiye amatsiko, wamubaza Ko u Rwanda rungana. ndarungana ntabwo bizi. Warumenya warubwirwa n'iki se waba warabizengurutse. Akubwiye se ngo nsaba ikintu kimwe ushaka. Ikibazo icyo namusaba akanshingira nk'aka business nyine. Yanshingira nk'akagaraje nk'ahantu. Urakoze. Imihanda abanyamaguru bambukiramo mu muhanda yitwa ngo iki? Zebra crossing. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi wa? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Oya. ntabwo umuzi? Ntabwo muzi. Icyo utamuzi? Nje muri Kigali vuba. Uje muri Kigali? Wabaga he? Nawe wabaga ntabwo urahibagiwe? Ndahibagiwe. Imirongo minini ishushanyije mu muhanda, urabona mu muhanda nyine muri kaburimbo aho abanyamaguru bambukira haba hashushanyijemo imirongo minini y'umweru, waba uyizi? Ariko mbona ngenda. Bro, bimeze gute se? Ari bi. Bimeze neza? Nta mutima mubi kabisa. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi? Wapi kabisa. Ntabwo umuzi. Uhuye na Perezida wa Repubulika akakubwira ngo nsabe ikintu kimwe ushaka gifatika, wamusaba iki? Namusaba kujya kumusura. Uragusa? Namenye iwabo. Yumva ushaka, urakoze. Se mu muhanda urabona muri kaburimbo hari ahantu abanyamaguru bambukira haba hashushanyije imirongo minini y'umweru, urayizi? Ngo minini y'umweru wapi ntabwo nkunze gutembera. Mu muhanda buriya muri kaburimbo aho abanyamaguru bambukira hari imirongo minini y'umweru ibishushanyije, murayizi? Bayita ngo iki? Wabyibagiwe. Uhuye na Perezida wa Repubulika akakubwira ngo musabe ikintu kimwe wumva ushaka, wamusaba iki? Ntacyo atadukoreye kabisa nta kindi waba umusaba. Nta na kimwe wamusaba. Sawa urakoze. Yo bro, bimeze gute? Fureshi Biracamo? ebana biracamo None uri gukanika ben. akora hano turaroviza Iri gukora babyita ngo iki? moteri rekura Se umuyobozi w'umujyi wa Kigali uramuzi? umuyobozi w'umujyi wa Kigali ntabwo muzi ariko ntanabimenya burya nanirira. None mu muhanda ahantu abanyamaguru bambukira abashushanyije imirongo y'umweru, iriya mirongo urayizi? Ya mirongo ndayizi Bayita ngo iki? bayita iy'abagenzi harimo n'iya kapu nanjye mekanisiye nkaba nawe umuntu ugiye kwambuka uburenganzira kamwe. Uhuye Perezida wa Repubulika muhuye akakubwira ngo nsaba ikintu kimwe ushaka, wamusaba iki? Ugomba kubanza nkahagarara agatambuka. Uhuye akakubwira murahuye nyine ugeze
ugize amahirwe murahuye arabwiye ngo nsaba ikintu kimwe wumva ushaka wamusaba arapfire kubera ko nanjye nkora nikorera n'ubumenyi mfite numva ntarebe n'ibyangejejeho n'ibyo bihagije ikintu wamusaba ntacyo rwose oya bitewe n'inkunga yampaye irarenga akamvana mu muhanda ngakora akazi kandi nkajya mu ishyirahamwe ntaribi karafure ndizera ko mwaryoheye n'ikiganiro cyacu umuhanda w'uyu munsi cyo kuri uyu munsi mu bibazo twagiye tubaza abaturage twagiye duhura nabo ku muhanda harimo icyambere cyavugaga umuyobozi w'umujyi wa Kigali yitwa Rwakazina Marie Chantal, icya kabiri imihanda y'umweru bambukira abanyamaguru yitwa zebra crossing, hanyuma icya gatatu cyo kwara gusubiza ugendeye ku mahitamo yawe cyangwa uko bishaka mu gihe waramuka uhuye na Perezida wa Repubulika akagusaba ko wamubaza ikibazo kimwe ushaka cyangwa icyo wifuza ko yagukorera. So ikiganiro cyacu nakagaruka.